Banka putem kontakt centra osobama sa oštećenim sluhom nudi opciju razgovora sa znakovnim tumačem putem web kamere. Naše usluge, ali i sve potrebne informacije želimo učiniti dostupnim svim segmentima društva, a imajući u vidu principe naše strategije održivosti, posebnu pažnju posvećujemo osobama sa invaliditetom. Stoga smo za osobe sa oštećenim sluhom koje žele poslati upit ili imaju potrebu za dodatnim informacijama o poslovanju banke učinili dostupnim opciju razgovora sa znakovnim tumačem. Razgovor sa znakovnim tumačem banke odvija se putem web kamere, odnosno Viber video poziva. Sve što je potrebno ukoliko osoba želi razgovarati sa znakovnim tumačem jeste da nas kontaktira putem web chata koji je dostupan na našoj web stranici ili da nam pošalje e-mail i temu o kojoj želi razgovarati i to najranije 24 sata prije željenog razgovora. Strategija održivosti je ključna komponenta poslovne politike Raiffeisen grupe. Banka je do sada implementirala brojne projekte kako bi osobama sa invaliditetom omogućila lakši pristup informacijama te učinila njihovo poslovanje sa bankom ugodnijim.